Vain January ni riat sang ni somni paruk ninga ni jing dar kuale chan ve khan call cha waisa 407 truckin pa fa asuhlum thudon danin 407 truck MZ07A 0416 sian scooty asu a scooty nei tu le khal tu pulal rem ruata kumsom thum pakua sai ka khua chu asutna hmuna athi a scooty chuang ve afapa laldu sanga kumsari chu natakina hliama longtlai damdo in panpui ngal ani a tlai dar nga le achan ve vel khan a hliam tur lovin athi ve le ta ani scooty hnunga chuang amosa kumsom ni pakhat po a hliama ngai tu om ero ani lo truck khal tu hi ranjit rana laldu ama kumsom ni pariat lungpui zol lunglei district zobok le rang chalkon inkar ani a zu aruini a hriat ani scooty asuthian ding lowin atlan tlanga thuiwak lawa tlak dal parapet asule a truck chu tlan zui theilowin achhia a anman zui ta ani lalram roda tipa fa hian saika atangin nitin kol cho bong hnute an sem thina vo in po hian bong hnute semin kol cho an kal ani Russia meichia nupui tur du tan chetlak na hun tha ain hongta Russia President Putin chuan Indian mi pade tan visa free in a hong Russia population na satakin atla niama an meichia te pasal turpo an tlem to hle chuwang chuan India tan puina an lo dila India mi pa single tele pathloi to phot chu nupui nei turin na free in Russia lama akal zung thaita ani Russia hi kan hriat angin khovel ram lian berle ram hausa ber jingami ani a an changkanga an felfai boka kumsang ni somni pali Russia's PPP GDP alan danin an ram economy hi trillion sari lai ani a an economy hi khovela economy sang ber palina ani achan chu an ram leilung hi a hausa a chutiang ani chuan khosak ahar savak don lawani am ero chu ami cheng te hi an pung chaklo em thunga chu wangin muzo lo ho tan chuan vanram tlafual ang ani le meidon ani mipa anma mona asang em a an ram la alian si a adu tan chuan kaltop meichi ani ramzau takle nupui chhelo tak nei idu chuan kal nge yang che a thlona Russia mu theina ani pa boka le lama nupui turzon mu nge na chance ani bok